أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة
ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Құрметті бауырлар, өткенде де сұрақ болды, мен есімнен шығып кетіпті, ескертіп қою. Мына Құранда сәкта деген жерлер бар, бірақ мен қазір оқып жатқан риуаят бойынша сәктасыз оқуға да болады. Сол үшін де мына жерде кәллә бәл рана деп тоқтаған жоқпын, кәллә баррана деп оқып кеттім. Қияма сүресінде де тура сондай. Сол үшін түсінбестік болмасын. Кейбіреулер сәкта болу керек емес пе, сіз қате оқып кеттіңіз бе деген сияқты сұрақтарды қойған өткенде. Соған ескертіп кетіп жатырмын. Жоқ, ол қате емес, ол басқа жолдарында, осы Құранды оқудың басқа жолдарында сәктасыз оқыла береді. Соны бір ескертіп қойын дедім. Мынау қазір Иншиқақ сүресінде сәжде аяты бар, келесі сүреде. Болғаннан кейін сәжде жасап қоюды ұмытпайсыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Azan айтылып жатыр. Азан біткен соң жалғастырамыз.
صل وسلم وبارك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Қазір сәжде аятын оқыдық. Яғни жалпы қазір біткеннен кейін 2 рет сәжде жасайсыздар, Алла нәсіп етсе. Бисмиллахир-рахманир-рахим. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف
لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وكرمك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا واقض ديوننا وبيض وجوهنا وارفع درجاتنا وارحم آباءنا واغفر أمهاتنا وأصلح لنا ديننا ودنيانا وشتت شمل أعدائنا واحفظ أهلنا وأموالنا وبلادنا من جميع الآفات والأمراض والبلايا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بحرمة القرآن العظيم.
اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية إلى روح سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وجميع ذرياته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأقربائنا وأحبائنا وأصدقائنا وأساتذنا ومشايخنا ولمن له حق وفضل علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم وأمير مزار رحمة مول жаратушы. Барлық мақтау, шүкірлер, ұлықтау, дәріптеу тек өзіңе тәнуа Алла. Сенің сүйікті елшің, пайғамбарлардың имамы, адамзаттың ардақтысы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға және оның пакизат отбасына, ислам үшін жанын пида еткен саңлақ сахабаларына сансыз салауаттар мен сәлемдер болсын. Алла тағала өзіңнің разылығың үшін қасиетті айда өзіңнің разылығыңды тілеп, мынау жасаған хатым Құранымызды қабыл ете көр Алла. Хатым Құранда жіберген қателік кемшіліктерімізді кешіре көр. Я Алла, сен пәксің, сенің кітабың қателіктен, кемшіліктен пәк. Я Алла, біз қателесуші, кемшілікке толы құлдарыңбыз, я Алла. Осы хатымды жасап жатқанда кеткен қателіктер, кемшіліктер болса, я Алла, өзің кешіріп, толықтырып, өзіңнің құзырыңда хатым Құранымызды қабыл еткесің, Алла. Сауабын бізге еселеп нәсіп еткесің, Алла. Ұмытқанымызды есімізге сал, білмегенімізді үйрете көр. Бізге күндіз түні Құранды тилауат етуді нәсіп ет. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Я Алла, сен жалғыз жаратушы Тәңірсің. Саған тең де серік те ешкім жоқ. О Алла, сен біздің Раббымызсың. Біз сенің құлыңбыз. О Алла, сен шексіз құдірет иесісің, біз әлсіз пендеңбіз. О Алла, сен ешкімге, еш нәрсеге мұқтаж емессің. Біз өзіңе мұқтаж, әлсіз жаратылыспыз. О Алла, сен бәрін білушісің, біз білмейміз. Сен барлығын көруші Алласың, біз көрмейміз. Сен барлығын естуші Алласың, Алла, біз естімейміз. О Алла, ерекше мейірімді, аса қамқор жаратушымыз, бізді рахмыңа бөлегір. О Алла, сен кешіруді жақсы көруші жаратқансың, біздің күнәларымызды кешіре көр. О Алла, өзің тірілтушісің, біздің рухымызды Құранмен тірілте көр. О Алла, рызық беруші, жаратушы Раббымыз, бізге тек халал рызық бере көр. О Алла, сен өзің көтерушісің, біздің екі дүниеде дәрежемізді көтеріп, дәрежемізді биік өте көр. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Я Аллах, осы оқылған хатым Құрандарымызды қабыл ете көр, Алла. Осы оқыған Құрандармен бізді өзің тура жолға бастай көр, Алла. Осы Құранның берекесімен, хатым Құранның берекесімен біздің күнәларымызды кешіре көр. Я Алла, біздің өмірлерімізді Құранмен әсемдей көр. Я Алла, бізді Құранмен ардақты ете көр. Я Алла, Құранның шапағатымен бізді жәннатқа кіргізе көр. Я Алла, Құранның құрметіне бізді екі дүниенің жаманшылығынан, екі дүниенің пәлекетінен, екі дүниенің азабынан өзің құтқара көр, я Алла. Я Алла, бұл дүниеде Құранды бізге жолдас, Құранды бізге дос ете көр. Қабірімізде нұр ете көр, қияметте шапағатшы ете көр. Сырат көпірінде бізге Құранды нұр ете көр, я Алла.
жәннатқа бастаушы, жол көрсетуші ете көр Алла. Тозақтан қалқан ете көр Құранды, бүкіл жақсылыққа, бүкіл ізгі істерге жол көрсетуші, имам, бастаушы ете көр Алла. Алла, бізді Құранмен хидаятқа баста. Алла, бізді Құранмен тозақ отынан сақта, Құранмен дәрежелерімізді биік ет. Алла, Құран оқумен күнәларымызды кешір. Алла, Құранмен жүректерімізді тазала, Құранмен айыптарымызды жасыр. Алла, Құранның құрметіне біздің науқастарымызды өзің науқасынан, дертінен айықтыра көр Алла. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Алла, осы оқылған Құранымыздың, осы жасалған хатым Құранның дұғасын әуелі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің рухына, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің отбасының, сахабаларының рухына, осы дүниеден ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла деп өткен мұъмин мұсылмандардың, ел мен жерді ақ білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен қорғаған батырларымыздың, осы елімізді, отанды бізге аманат етіп қалдырған бабаларымыздың, және осы хатым Құранға дұғасына қатысып, алақан жайып отырған әрқайсымыздың, өмірден озған ата-бабаларымыздың, ағайын туысқандарымыздың, және арнайы ата-бабаларыңыздың атын атаңыздар. Я Аллаху Рахману Рахим. Аллах, осы оқылған хатым Құраннан болған сауапты арнайы Я Алла, осы аталған және аталмай қалған, артында сұраушысы жоқ, артында дұға етуші, ұрпағы жоқ, бүкіл ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла деп өткен мұсылмандардың рухына бағыштадық. Я Алла, осы хатым Құранның сауабымен олардың күнәләрін кешіріп, біліп-білместен жасаған үлкенді кішілі, әшкере, жасырын күнәләрін, қателіктерін өзің кешіріп, қабір азабы, тозақ отынан сақтап, жайларын жәннаттан қылғайсың. Алла, өзіңнің рахметіңе, өзіңнің рахымыңа, өзіңнің мейіріміңе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмнің шапағатына лайық еткесің. Алла, артында қалған ұрпақтарын, біздерді, Алла, өзің тура жолға, хидаятқа бастағайсың. Алла, өзіңнің адал дегеніңді адал деп, арам дегеніңді арам деп, Алла, адалдан кәсіп етіп, адалдан рызық несібемізді жеп, Алла, адалынан өмір сүріп, харамнан, харам кәсіптен, харам рызықтан, харам істерден, Алла, тыйылып, өзің разы болатындай өмір сүруімізді нәсіп ете көр. Алла, ұрпақтарымызды өзің тура жолға бастай көр. Алла, ұрпақтарымыздың да тура жолда болуларын, тура жолдан таймауларын, Алла, өзің нәсіп ет. Ұрпақтарымызды, өсіріп отырған ұл қыздарымызды еліне, жеріне, дініне қызмет ететін үлкен тұлғалар, ғалым, қарилар болып жетілуі нәсіп еткесің. Алла, оларды қияметке дейін өзіңнің тура жолыңнан адастырмағайсың. Алла, қанша намазға келе алмай жүрген қандастарымыз, бауырларымыз бар, әпке қарындастарымыз, аға інілеріміз бар. Алла, соларға өзің хидаят бергесің. Алла, ата-аналарымыз бар, намазға келе алмай жүрген ағайын туысқандарымыз бар. Алла, өзіңнің құлшылығынан ұзақ болып адасып жүрген. Алла, сол бауырларымызды, ағайын туысқандарымызды, ата-аналарымызды, Алла, ұл қыздарымызды өзің тура жолға бастайғайсың. Алла, оларға да хидаятты, намазды, құлшылықты, оразаны нәсіп еткесің. Алла, Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Алла, орамалға келе алмай жүрген, әуретін жаба алмай жүрген қанша әпке қарындастарымыз бар. Алла, соларға орамалды, әуретін жабуды өзің нәсіп еткесің. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Алла, нәпсімізге беріліп,
харам істерге барып қойдық, қанша күнә істерге барып қойдық, я Алла. Өзің сол күнәларымызды кешіргейсің, я Алла. Біздердің көзбен жасаған күнәмізді, құлақпен жасаған күнәмізді, тілмен жасаған күнәмізді, қолымызбен, аяғымызбен жасаған күнәларымызды, жүрекпен жасаған күнәларымызды, я Алла, барлық әшкере, жасырын, ішкі, сыртқы күнәларымызды өзің кешіргейсің, я Алла. Я Алла, өзің кешіруді жақсы көретін, мейірімді, рахымды жаратушымызсың, я Алла. Осы кешірім айында, мейірім айында, рахым айында, тозақтан құлдарыңды азат ететін қасиетті Рамазан айында өзіңнен жалынып, жалбарынып сұраймыз, я Алла. Біздердің күнәларымызды кешіре көр, я Алла. Күнәларымызды кешіре көр. Күнәларымызды кешіре көр, я Алла. Тақуалықтарымызды арттыра көр, я Алла. Тақуалықтарымызды арттыра көр. Я Алла, бізге өзіңнен қорқатын жүрек, Құраныңды оқыған кезде, өзіңді зікір еткен кезде, я Алла, жылайтын көз нәсіп ете көр, я Алла. Бізді жыламайтын көзден, қорықпайтын жүректен, қабыл болмайтын дұғадан, тоймайтын нәпсіден өзің сақтағайсың, я Алла. Я Алла, бізге тақуалығың нәсіп ет, я Алла. Әрдайым сенің бақылап тұрғаныңды, көріп тұрғаныңды, біліп, естіп тұрғаныңды, періштелерің жазып тұрғанын сезініп, өмір сүретін сондай күшті иман, тақуалық нәсіп еткейсің, я Алла. Я Алла, сол сенің сезіп тұрғаныңды, көріп тұрғаныңды, біліп тұрғаныңды сезіне алмай, я Алла, қанша күнәларға барып қойып жатырмыз, я Алла. Сол күнәларымызды өзің кешіре көр, я Алла. Бізге тақуалық нәсіп ете көр, я Алла. Бізге яқин, сенім нәсіп ете көр, я Алла. Осы кешірім айында сенен сұрап жатырмыз. Мынау соңғы 10 күндікте, соңғы Рамазан айының соңғы күнінде, я Алла, сенен жалынып, жалбарынып сұраймыз. Өзің Рамазан айының әуелгі 10 күндігін рахмай еттің. Келесі 10 күндігін, я Алла, кешірім 10 күндік еттің. Соңғы 10 күндігін тозақтан азат етілу, тозақтан құтылу 10 күндік еттің, я Алла. Бізге сол жақсылықтардың барлығын нәсіп ете көр, я Алла. Бізді тозақ отынан азат ете көр, тозақ отынан құтқар көр, я Алла. Ұрпақтарымызды, ата-аналарымызды, ағайын туысқандарымызды тозақ отынан өзің сақтай көр, я Алла. Ертең қияметте бәріміз бірге жәннатта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның туының астында Фирдаус жәннаттарында бірге болуымызды нәсіп ете көр, я Алла. 30 күн ораза тұттық, я Алла. Түндері тахаджуд, тарауихтар оқыдық, я Алла. Сол құлшылықтарымыздың барлығын қабыл ете көр, я Алла. Ертең қияметте жүзімізге сол құлшылықтарымызбен ұра көрме, я Алла. Оразасынан тек қана ашығу, шалдығу болған махрум құлдарыңнан ете көрме, я Алла. Оразаларымызды қабыл ете көр. Хатымдарымызды қабыл ете көр, я Алла. Намаздарымызды қабыл ете көр. Пітір садақаларымызды қабыл ете көр, я Алла. Жасаған бүкіл жақсылықтарымызды қабыл ете көр, я Алла. Сауабын бізге еселеп нәсіп ете көр, я Алла. Райян есігінен жәннатқа кіруге лайық болған құлдарыңның қатарынан ете көр, я Аллаху рахману я рахим. Я Алла, науқастанып, ауырып жатқан бауырларымызға өзің шипа бере көр, я Алла. Олардың дерттеріне шипа, дендеріне саулық беріп, сол дерттерінен айығып, я Алла, қатарымызға қосылуларын нәсіп еткейсің, я Алла. Қанша ауырып жатқан нәрестелер бар, я Алла, солардың дерттеріне шипа, дендеріне саулық бергейсің, я Алла. Я Алла, ата-аналарына сабыр бергейсің, я Алла. Сол қанша ауырып жатқан, науқастанып жатқан нәрестелерге, жас балаларға өзің шипаңды беріп, я Алла, ата-аналарының көз қуаныш еткейсің, я Алла. Ата-аналарының көз қуаныш еткейсің, я Алла. Ата-аналарының көз қуаныш еткейсің, я Алла. Өмірлерін қуанышқа, бақытқа, жақсылыққа толы еткейсің, я Алла. Я Аллаху я рахману я рахим. Я Алла, бастарына қиындық түскен, қарызға батқан, жұмыссыз жүрген, үйсіз, күйсіз жүрген, я Алла, неше түрлі қиыншылықта жүрген бауырларымызға адалдан кәсіп нәсіп еткейсің, я Алла. Жақсы баспаналар нәсіп еткейсің, я Алла. Өзің кез келген қиындықтан, тығырықтан шығатын жол нәсіп еткейсің, я Алла. Қарыздардан құтылуды өзің нәсіп еткейсің, я Алла. Я Аллаху я рахману я рахим. Я Алла, қанша берекесі қашқан отбасылар бар, я Алла. Сол отбасыларға өзің береке бергейсің, я Алла. Мұсылмандардың отбасыларын өзің ажырасудан, талақтан, балаларының жетім, әкесіз немесе анасыз өсуден өзің сақтағайсың, я Алла. Сол отбасыларға, сол шаңырақтарға өзің құт берекеңді бергейсің, я Аллаху я рахману я рахим. Я Алла, осы өмірде, я Алла, біздің
Алла тіршілігіміздің тірегі болған дінімізді бізге оңдап бергейсің. Бұл тіршілігіміз болған өмірімізді бізге берекелі қыл. Барар қайтар орнымыз болған ахиретімізді хайырлы да абзал ет. Өмірді артығымен берсең, тек жақсылығымен бер. Өлімді берсең, барша жамандықтан құтылатын өлім етіп бер, я Алла. Өміріміздің соңын, амалымыздың ақырын хайырлы ете көр. Я Алла, ертең жәннатта өзіңнің дидарыңды, өзіңді көруді, я Алла, бізге нәсіп ет. Я Алла тағала, біз сенен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сұраған барлық жақсылықты сұраймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам саған жасаған барлық дұғаны жасаймыз. Я Алла, бізді екі өмірде жетістікке жеткіз. Бізге пайдалы білім, ізгі амал нәсіп ет, я Алла. Мынау хақ жолыңа салып, мұсылман етіп, бізге хидаят бергеннен кейін жүректерімізді аздырып, көңілдерімізді тайдырып, адастыра көрме, я Алла. Бізді қайта адастыра көрме. Екі өмірдің тек жақсылығын беріп, тозақтың отынан бізді сақтай көр, я Алла. Я Алла, біздің ата-аналарымызды және барша мұсылмандардың есеп-қисап күні күнәләрін өзің кешіре көр. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Я Алла, мынау елімізді түрлі жаманшылықтан өзің сақтағайсың. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Елімізді, я Алла, өзің жемқорлықтан, парақорлықтан, зинақорлықтан, араққорлықтан, нашақорлықтан, түрлі жаманшылықтан өзің сақтағайсың, я Алла. Жастарымызға өзің хидаят бергейсің, я Алла. Адасып жүрген жастарымыз бар. Я Алла, дініңнен, құлшылығынан ұзақ жүрген жастарымыз бар, я Алла. Соларға өзің хидаят бергейсің, я Алла. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Я Алла, баршамызға адал кәсіп нәсіп еткейсің, я Алла. Елімізді түрлі жаманшылықтан өзің сақтағайсың, я Алла. Иманды, тақуалы елге айналдырғайсың, я Алла. Перзенттерімізді тақуалы, тақуа ізгі ұрпақтар еткейсің, я Алла. Я Алла, мынау әлемде қиналып жатқан бауырларымыз бар, соларға өзің жеңілдігіңді бергейсің, я Алла. Палестина елінде қиналып жатқан бауырларымызға өзің жеңілдігіңді бергейсің, я Алла. Оларға өзің жеңісті нәсіп еткейсің, я Алла. Олардың мерейін өзің үстем еткейсің, я Алла. Басқа да елдерде тыныштығы кеткен бауырларымызға, я Алла, өзің тыныштықты, бейбітшілікті нәсіп еткейсің. Я Аллаху, я Рахману, я Рахим. Өлім періштесі келіп жанымызды алатын кезде соңғы сөзіміз ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулулла болуын. Я Алла, аманатыңды жеңіл тапсырып, соңғы сөзіміз кәлима болып, алдыңа жүзіміз жарық болып баруымызды нәсіп еткейсің, я Алла. Я Алла, бізді қартайған кезде адасудан, алжудан, түрлі қорлықтан өзің сақтағайсың, я Алла. Қор қылмай жанымызды өзің алғайсың, я Алла. Я Алла, қабірге түскенде мынау жасап жатқан хатым құрандарымызды, зікір құлшылықтарымызды, оқып жатқан құрандарымызды, беріп жатқан садақа, хайыр ихсандарымызды, бүкіл ізгі амалдарымызды өзімізге серік еткейсің, я Алла. Бізге тар қабірді кең еткейсің. Қараңғы қабірді бізге нұрландырып бергейсің, я Алла. Біздің қабірлерімізді жәннаттың бір бақшаларынан еткейсің, я Алла. Қабірлерімізді тозақтың бір шұңқыры етпегейсің, я Аллаху рахману рахим, я Алла. Ертең қабірге түскен кезде періштелерің келіп сұрақ қойғанда, сұрақтарына Раббым Алла, пайғамбарым Мұхаммед, дінім ислам деп жауап беруімізде, Алла, өзің нәсіп еткейсің. Бізді қабір азабынан сақтағайсың, я Алла. Ертең қиямет болып, сүрірленіп, махшар майданында жиналғанда, я Алла, бізді өзіңнің көлеңкеңде еткейсің. Адамдар күнәларына батып, қиналып, терлеп, сондай бір ауыр азапта тұрған кезде, я Алла, бізді өзіңнің көлеңкеңде, аршыңның көлеңкесінде, сондай бір рахатта тұратын құлдарыңнан еткейсің, я Алла. Я Алла, амал дәптерлеріміз берілгенде, амал дәптерлерімізді оң жағымыздан бергейсің, я Алла. Оң қолымыздан бергейсің. Сол қолынан немесе арқасынан кітаптары берілетін құлдарыңнан етпегейсің, я Алла. Амал дәптеріміз ашылған кезде, я Алла, ішін сауапты, жақсы, ізгі амалдарға толы еткейсің, я Алла. Біздің күнәларымызды кешіргейсің, я Алла. Бұл дүниеде пенделерінің алдында және ертең махшарда өзіңнің алдыңда, періштелердің алдында, пайғамбарлардың алдында, бүкіл адамзаттың алдында, я Алла, масқара болудан өзің сақтағайсың, я Алла.
Біздердің күнәләрімізді кешіргейсің, Алла. Біздердің кемшіліктерімізді өзің жасырғайсың, Алла. Бұл дүниеде біздің кемшіліктерімізді жасырдың, күнәләрімізді жасырдың, Алла. Ертең ахиретте де күнәләрімізді жасыра көр. Ертең өзіңнің алдында қара бет болудан өзің сақтағайсың, Алла. Алла, өзің ертең қияметте адамдарды әрбір отбасыны басшысымен бірге шақырамыз дедің, Алла. Ертең отбасымызға басшы болып келген кезімізде артымызда жүздері нұрланған, жүздері жарқыраған ізгі ұрпақтардың тұруын нәсіп еткесің, Алла. Бір жүздер нұрланып, екінші бір жүздер қарайып жатқан кезде бізді нұрлы жүзді құлдарыңнан еткесің, Аллаху я Рахману я Рахим. Алла, есебімізді жеңіл еткесің, сауап амалымызды көп етіп, Алла. Таразда оң жағын сауап амалдарымызды, Алла, өзің басым еткесің. Аллаху я Рахману я Рахим. Сырат көпірінен қанша адамдар тозаққа құлап, тозақы болып жатқан кезде, Алла, бізді Сырат көпірінен аман есен өтуімізді біздің нәсіп еткесің, Алла. Алла, бізді қас қағым сәтте Сырат көпірінен өтіп кететін қолдарыңнан еткесің. Сырат көпірінен өтіп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолынан, бұлақтан, Кәусар бұлағынан су ішуді нәсіп еткесің, Алла. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге ата-аналарымызбен, ағайын туысқандарымызбен, бала шағамызбен, ұрпағымызбен бірге жәннатта бірге болуды нәсіп еткесің, Алла. Бауырларымызбен бірге жәннатта бірге болуды нәсіп еткесің, Алла. Фирдаус жәннатында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге болуды нәсіп еткесің, Алла. Ертең қияметте өзіңнің жамал дидарыңды, өзіңнің дидарыңды бізге көруді нәсіп еткесің, Аллаху я Рахману я Рахим. Алла, екі дүниеде абыройымызды, Алла, өзің асқақтатқайсың, дәрежемізді биік еткесің. Аллаху я Рахману я Рахим. Алла, удауни астаджиб лакум, дұға етіңдер, дұға менен сұраңдар, жалыныңдар, жалбарыңдар, мен дұғаларыңды қабыл етемін дедің, Алла. Міне оразаның соңғы күнінде хатым дұғасында өзіңнен жалынып, жалбарынып сұрап жатырмыз. Аллаху я Рахману я Рахим. Алла, біздің кемшілігімізге лайықты деңгейде емес, Алла, өзіңнің мейіріміңе, рахымыңа, кеңшілігіңе лайықты деңгейде күнәләрімізді кешіріп, Алла, бізге ғафур рахим, мейірімді, рахымды, кешірімді есімдеріңмен мәміле жасағайсың. Аллаху я Рахману я Рахим. Алла, ахиреттің күнде қыл көпірдің кезінде абырой бере көр, жүзімізді қарайтып, қара бет қыла көрме. Алла, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, бізді кешіре көр. Алла, исламға және мұсылмандарға күш қуат бер, жамағатымызға, елімізге ауызбірлік, ынтымақ бер, шатасып, адасып жүрген бауырларымызды ақиқат жолына, Алла, өзің бастай көр. Алла, еліміздегі бейбітте тыныш өмірімізді дайымда тұрақты ете көр, Алла. Алла, елімізді бәле-жаладан, тіл көзден, бүлік пен фитнадан, ішкі даудан, сыртқы жаудан, келіспеушіліктерден өзің сақтағайсың, Алла. Шекараларымызды өзің сақтағайсың, Алла. Түрлі індеттен сақтағайсың, Алла. Жер су апаттарынан өзің сақтағайсың, Алла. Мынау әлемнің басына төнген індеттен бүкіл әлемді құтқарып, ислам әлемін құтқарып, Алла, қалыпты өмірге қайтуымызды нәсіп еткесің, Алла. Сол індеттен кеткен бауырларымызды да өзің рахмыңа бөлегесің. Аллаху я Рахману я Рахим. Жақын күндерде мешіттерде жамағат болып намаз оқуымызды, Алла, иықтыресіп тұрып намаз оқуымызды нәсіп еткесің, Алла. Алла, мынау алда жаз келе жатыр. Жазда балаларымыздың мешіттерде, медреселерде, жазғы сауат ашу лагерлерінде, Алла, тәлім тәрбие алуларын өзің нәсіп еткесің, Алла. Мынау ел басындағы азаматтарға өзің тауфиқ хидаят бергесің, Алла. Олардың әрбір шешімін елдің, жердің, осы мұсылмандардың мүддесіне, пайдасына болуын, Алла, өзің нәсіп еткесің. Оларға өзің хидаят бергесің, Алла. Қорқатын жүрек нәсіп еткесің, Алла. Берілген мансапты, билікті, Алла, қызмет деп білетін, жауапкершілік деп білетін, Алла, мынау қазынаның ақшасын, елдің ақшасы, Алланың алдында сұралатын ақша сұрауы бар, ақша дүние деп қарайтын, Алла, елімізді жақсылыққа,
өркендеуге, әділдікке бастайтын Алла басшылар бізге нәсіп еткейсің. Аллаху рахману рахим. Алла дінге қызмет етіп жүрген азаматтарға, ағаларымызға өзің жар болғайсың Алла. Олардың екі өмірлерін қайырлы ете көр. Мешіттеріміздің өңдеуден өтуіне, ремонттарына жәрдемдесіп жатқан, мешіт салып жатқан қанша бауырларымыз бар Алла, солардың өзің ниеттерін, амалдарын қабыл еткейсің Алла. Оларға жәннаттан өзің үйлер нәсіп еткейсің Алла. Жастарымызға тақуалық, имандылық, қарттарымызға ынсап, батагөйлік бергейсің. Ұлдарымызға парасат, қыздарымызға иба бер. Ерлерімізді намысты, әйелдерімізді ұятты, инабатты, ибалы ете көр Алла. Алла, өзіңнің разылығыңмен жәннатыңды сұраймыз. Алла, разылығыңмен жәннатыңды сұраймыз. Разылығыңмен жәннатыңды сұраймыз. Алла, ашуың мен тозағыңнан сақтай көр. Ашуың мен тозағыңнан сақтай көр. Ашуың мен тозағыңнан сақтай көр. Алла, аш-жалаңаш мұсылман бауырларымызға өзің жар болып тойындырып киіндіре көр. Алла, дертке шалдығып науқастанып қалған бауырларымызды рахмыңмен, құдіретіңмен шипа беруші сипатыңмен кешіре көр. Қаза тапқан бауырларымызды шейіттерден қабыл ете көр Алла. Аллаху я рахману рахим. Бізді дінімізге қатысты сынап, дүниенің құлы ете көрме. Алла, өзіңнің құлың ете көр. Өзіңе құл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға үмбет ете көр Алла. Бізді қабір азабы, тозақ отынан, дәджалдың бөлігінен сақтай көр. Мейірімсіз басшыдан сақта, берекесіз елден сақта, қайырымсыз халықтан сақта, опасыз ұлдан, арсыз қыздан, батасыз қарттан, ойран болған отаннан сақта. Аллаху я рахману рахим. Осында қол жайып дұға етіп отырған әрқайсымыздың басымызға амандық, асымызға адалдық, денімізге саулық, отбасы шаңырақтарымызға бақ, ырыс, құт, дінімізге, ісімізге, кәсібімізге, рызық несібемізге, ұрпағымызға береке бер. Әрқайсымыздың отбасымызда өзіңді бір деп танитын, өзіңе құлшылық ететін, елге, дінге, отанға қызмет жасайтын перзенттердің тәрбиеленіп өсе беруін өзің нәсіп еткейсің Алла. Рамазаннан Рамазанға, қасиетті айдан қасиетті айға, айттан айтқа, иманмен, тақуалықпен, елдің амандығында, жұрттың тыныштығында жете беруімізді Алла өзің нәсіп еткейсің. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم منا الدعاء ومنك الإجابة فاستجب دعاءنا يا الله يا رحمن الرحيم. يا الله, қолдарымызды жайып, алақандарымызды жайып сенен сұрадық, дұға қылдық я Алла. Қолдарымызды бос қайтара көрме я Алла. Дұғаларымызды қабыл болмайтын дұғалардан ете көрме я Алла. Дұғаларымызды қабыл ете көр, күнәларымызды кешіре көр, тақуалықтарымызды арттыра көр. Я Аллаху я Рахману я Рахим. Я Алла, әрбір мұсылманның бұл дүниесін бақыт, ахиретін жәннат еткейсің я Алла. Бұл дүниелерін бақыт, ахиреттерін жәннат еткейсің я Алла. Екі дүниенің бақытын, екі дүниенің жақсылығын нәсіп еткейсің. Және перзент сүйе алмай жүрген бауырларымызға да я Алла өзің салиқалы ұрпақ, ізгі тақуа ұрпақ нәсіп еткейсің. Я Аллаху я Рахману я Рахим. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونستعيذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Міне Алла нәсіп етіп хатым Құранымызды жасап шықтық. Рамазанның бірінші күні бастаған хатымымызды Алла өмір беріп, Алла нәсіп етіп соңына дейін оқып шығып, міне дұғасында жасадық. Алла тағала дұғаларымызды қабыл етсін. Алла тағала бізді өзінің кәләмінен, Құраннан айырмасын. Алла әрдайым Құранмен бірге болуды нәсіп етсін. Алла тағала хатымдардан бізді махрум етпесін. Тағы алда қанша хатымдарды бірге жасауды баршамызға нәсіп етсін. Мынау келе жатқан ертең кіретін құрбан ораза айты баршаңызға құтты болсын. Алла тағала отбасыларыңызға құт, береке, ырыс, жақсылығын нәсіп етсін. Алла тағала енді ертең аузымызды түгелдей ашып қуанамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ораза тұтқан адамның екі қуанышы бар дегендей,
біріншісі аузын ашқанда дейді, күнде ауыз ашып қуандық, енді ертең түгелдей ораза бітіп ауыз ашып қуанамыз. Алла тағала сол қуанышымызды ертең ақиретте жалғасын табатын қуаныштардан етсін. Баршаңызға ораза айты құтты болсын. Алла тағала екі дүниенің жақсылығын, абыройын, бақытын баршаңызға насіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.